Halo, ketemu lagi sama gue Double C Mukbang. Hari ini gue mau mukbang nasi uduk. Langsung aja yuk, cus liatin gue makan. Ada telur, sayur genjer, tempe orek, dan sate kikil. Sayur genjer nih guys. Enak guys sayur genjernya. Tuh. Enak. Ini sarapan malam guys, soalnya yang jualan nasi uduk ini malam. Telur nih guys. Oh iya, nggak dikasih kerupuk ya, lupa. Biasanya ada kerupuk. Baru ingat nih. Oh no. Salah satu makanan khas Indonesia guys, nasi uduk ini. Kalau di Malaysia namanya nasi lemak. Nih, sama bumbu kacangnya nih guys. Nikmat.
Hmm. Gede-gede banget guys kikilnya nih. Makasih semuanya.